abay ko experiência ayanang contanos. Tama taon do siya experience mi abay hobby bong kultura kandidata ng anto kuna final mi pora sali din top 6. Margeli na El Salvador e nanang botay presentando Boneiro. Kiko taba tabo emoção no momento na de tanto beleza assim, nanto apa sali de 6. Aha. Noche final, ora kumia sali top 16 mes, mi queda hopi contento, pasó tang isla hopi chiquito no está. Anto después, ora ku nang abisa 9 candidata pa top 10, mi tamane Boneiro no te queda ding. Después, nabisa Boneiro, ma-expand, tama kumisa yora emotion kasi nang. Pero tawa-taon do si feeling. Bom mensaje para a comunidade de Boneiro agora aqui, que bota é Miss mais bonita do mundo. Bom, mi mensaje ta hopi danki pa pora support mi ture dia nang. Anto ko pora mostrar Miss Mundial e mundo completo ko Boneiro ta tur tras de su candidata. Tremendo. Danke para representar Boneiro. Danki.